Guverinoma y'u Rwanda yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyigikira guverinoma ya RDC mu kumvikanisha ko ikibazo icyo gihugu gifite giterwa n'u Rwanda. U Rwanda rwagaragaje ko rwongeye imbaraga mu gucunga imipaka yarwo kandi ko ingabo zarwo ziryamiye amajanja ko ari we wese uzashaka kwambuka ngo aruhungabanyirize umutekano u Rwanda nawe bitazamugendekera neza. Mu itangazo ryasohotse ku ya 27 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2023 rivuga ko u Rwanda rwishimiye imyanzuro y'inama ziherutse kubera Addis Abeba ubwo haberaga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hakaganirwa ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwavuze ko imyanzuro yafashwe ari ishyigikira isanzweho yafashwe n'inzego z'akarere harimo amasezerano ya Rwanda na ya Nairobi, byose bigamije gushakira umuti ibibazo bya Kongo biciye mu biganiro. Ni imyanzuro kandi yashyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga irimo Loni, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 22 Gashyantare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo rishima intambwe ziri guterwa mu kugana ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko zikaba u Rwanda zirusaba guhagarika ubufasha ruha M23 no kuvana ingabo zarwo mu gihugu cya Kongo. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rivuga ko byatangajwe na Amerika aho gufasha mu rugendo rwo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigamije kwibangamira. Aho ikomeza kwemeza imvugo iyobya yafashwe na guverinoma ya Kongo yo guhirika ibibazo ku Rwanda. Gukomeza kunanirwa k'umuryango mpuzamahanga mu kwamagana guverinoma ya RDC, kwamagana guverinoma ya Kongo ku mirwano yayo na FDLR, ibiha imbaraga RDC zo gukomeza guha intwaro no gukorana n'umutwe wakoze jenoside ukaba umaze igihe ugaba ibitero ku Rwanda ufatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo. Itangazo rikomeza rigira riti ibi ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. FDLR si umutwe udafite icyo utwaye, umugambi wayo uhamwe na FARDC ni ugutera u Rwanda. Ingabo za Kongo n'abacancuro begerejwe imipaka. Ibyemezo by'inama z'abakuru b'ibihugu w'akarere biheruka byose bisaba impande zo mu burasirazuba bwa Kongo gushyira intwaro hasi kugira imyanzuro yafashwe yabashe gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rwatangaje ko nubwo imyanzuro ireba impande zose muri Kongo, ingabo z'icyo gihugu zabirenzeho. Itangazo ryagize riti RDC yahisemo ibikorwa bya gisirikare muri iyi minsi yirengagije imyanzuro yafashwe n'akarere. RDC iri kwigwizaho intwaro z'abacancuro ku mupaka duhuriyeho. U Rwanda rwavuze ko rudashobora kwicara ngo rurebe mu gihe umutekano n'ubusugire bwarwo bibangamiwe kugeza uyu munsi. Bati kubera umutekano w'u Rwanda hafashwe ingamba z'ubwirinzi kugira ngo hatagira ivogera ikirere n'imipaka yacu. Ingabo ziteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyashaka kwambuka umupaka. Uko cyaba kimeze kose, ntabwo tuzemera na rimwe ko hari umutwe n'umwe ugera mu Rwanda. Umutekano w'igihugu cyacu n'abaturage bacu urarinzwe. U Rwanda rwatangaje ko rwiteguye gukomeza gufatanya n'abandi mu karere mu gushakira ibisubizo ibibazo by'umutekano bihari. Gusa rutangaza ko rutazigira rwemera na rimwe impungenge ku mutekano w'igihugu ko wirengagizwa cyangwa uteshwe agaciro.